Kethi cha mwanya mrethiria Meru Tv nkerigira ntuko yako netete na mbere kwagira anko gwatogeni kirinteto cheto cha thamo gwanjeni ukambita KATHURE wa MBURUGU tukembere ni gutwika akari na biashara bako mankabone Northimenti County ya Meru ni bathithia maandamano ya jaire makiromba kwemerwa kwa principal wa Nkabone TTI na munini wawe bakiaria karibaba baugi kariba itura riu bakiuga kumania na makarika kana maandamano jara bathithia jambere ni barombete obishia kithomo kuigwe gitonyera na kweberia principal jo na baraberi rabagatikira bako mweberia indi nyumene ni beje na kuga bo bagatikira principal jo akomba kwethirwa kebera kenda guchokeria utonga nini alifanya akakuja akaletoa barua na akarudisha down. Wakati tuliandamana mara ya kwanza tuliambiwa the institute owns around, so the intimidation went on, even the facilities that we are Kiandu kembethe kumai gembe ni bachumirete na kugabonande ni bakwenda ni baithuranirite kujukia utongeria kumakiria antu bakoroba nthuki mbithi kumanene ya igembe ni shumiritie na kugayona ndi mwakene jo 2027 bakethwa barungamite iti bionde ni kenda bakomba kugwata kana gutongeria ndiguru igiteneriri. Okay. Na kio tongori bwetu brato kuembrezia youth leaders network tukomba kwetha tukia now ground tukia na civic education tuibera nionto batu tuvotera nionto a na a ko batu wetao na nimbio tekwelewa ki utongoria ikenda ri mtu aya now ukethero kemenya ubumba tukwetera ukethero kemenya ndiringete ki MP kenda kentethia ona o so tuketha tu provide civic education Meru North na nationwide endo where's our first bakiaria barindene ya igembe central area bawite atibo te atongeria barujo kairi youth ni atongori baroyo but it's evidence ati thai otongori ba youth bantu babethi ni bukuonekana na bwana maendeleo so to call members bonde barabe na mwito yo tongoria be bayongana batwe turi kundine kana tutethania yantu babethi tutethia community yetu tutethia society yetu anekenda to provide leadership ira ina maendeleo nuntu thai turenda atongoria babethi nikenda bomba kwitha bakendelethia community yetu au mbere ya iromba rengere nkiromba to our youthful people nontoki akolelia the next 30 years to come ibatu keza tuekuo ende there is no way leaders babe kubombo twera they are preparing the future for us eba tumba kuria mai ibatu keza tuekuo ende it's the high time tuegenda tumba kolelia o twaitethania na the next 30 years not ibatu keza tuekuo kenda to create a good future na future favorable ke batu as youths apati kwetha ndimu ko mwanake kwe kintu kya tuweta energy tuena indiasi na tuena energy kuleta maendeleo kwa jamii yetu antu akuru lakini kukuendekana energy ile kuleta india injaro the generation angel registration during 2024 June maandamano ibo atureko wingi na borona ni ate boy na voices na boy na inya yombo change kintu kinene na maendeleo yenu ekeni tuturewora tuturire tumbe kwa kura nikenda 2027 tumbo sensi otongeria bwetu nkaromba arawende muyuthi ari sauti yeko imibaso ntukwerwa ari niromba youngane na batwe nikenda tumba ukira na tukendelea na kubwethia ntomo songo ura batore bayuki kura bayuki bare baba teni banda bayuki banda bithai biaira biotheri otembi wetwa kenda bomba osenzio ongozi bubwekuo nibona niti atipobe na kainya gakwirungika mtu mwethi utekete kina limit otubatu kuroma kikyo ukakothera kawe na mwito iyo roma wetheri governor wethera ni MP MCAs ponde to welcome bwende onara mtu akuigwa inawe na mwito yo serve nonto kintu kwena type of leadership twena ngwataniro emwe kenda tuwaka as a unit team murithi wa banki ripotera Meru TV kumaya mirigone ya igembe Kithima Murandi Julia Jomberi tuekagitaka ure wari governor wa Meru Kawira Mwangaza ni jumbete kuthura jokerekerwa runguro bishi governor Motumantu ethengia Kenya roje na baraba gweta kuraja no mitegana MCA ituje thai thirikarene
na itwije ga tumunyinga bana kende ja tutithirite mono babatanirite na thirikari na tigere mbere aturagura roji na aru aturinywa roji rwa theri na rwekirwa kinya tucambore twatayagira bwega kulukia karibane barombete mumbungu wa bore mugambire ndekirio tiela barabara ya mojojo ne wetantuge ne kubwithwa bura kwagirite bakiwa mburene rwirwa muburu liana nyumba ciono ntwite na miberethi ya kwebelia rui na kinya marinya jaraja rikunio wati amona kwithirete na bampu kinyemwe barabara ewe eje yeto machaka ethithirwe ri wuru rui na ndira kugura ruri na manja cietu rugatukuneka tukaremunya kurua tukaremoakia mongi kona ndia twaile njira ethithwa bwaya itokuga itotagero manto na jagia njira eu roje rwa bwambere rutonyanja ciantulira kwaura tomuromba manto ja barabara ngari niciokuruka ciuge imono bikibiki ciko icuokuruka ciuge imono itothithiru rureja ino rugatonya nje imwe ite mama wa kwaura na ndi no ntungai irirwa nijite kure nene twiromba thirikari cionthe igwatanire cituthithiria njira nawe Jacob Mwirigi na rombete akariba machako tumira kithima kibura kwagirite na ningi akioria